кутман кеч. Аларды көргөнүмө кубанычтамын. Европадагы кыргыздар. Силердин айыңардан, Давай үйдүбүздө уруштар болуп атат. Тигин баласын карачы, Европада жүрөт. Сен отурасың. Германиядагы кыргыздар өзлөрүнө стереотип чыгарыптыр. Мындай билимдүү кыргыздар деген. Ошолорбу деген. Силер кандай кыргыздарсыңар? Дегениңерге караганда бүт барыңар академиктер окшойсуңар. Просто Германиядагы кыргыздар немис тилин жумушта эле колдонушат экен да. Түркчө тамак ичкенде колдонушат экен. Кыргызча ушакташканда. Туған күнін десем сөз алжы сен. Мен айқы қошты менен бұқы? Ет деген. Ошоны ұмытып қалыптым, қош болып тұрмын. Шоң қайсы жерге байлап кетсем болды? Жана Европадағы кыргыздар деп айтып келаткан эле, көрүнүш бе? 60 дегенденчи. Европага күн алып турмун деген бар эмес, ошондон кийин. Аягында жанагы бизде мындай болуп калды, кимдей болуп калды деген кереги жок го дейм. Султан 2, он 3, сиз 4-нчи. Мен бул жака келип, экинчи жолу келип бир нерсени байкап атам да сиздерденчи. Кыргыздар Германияга келгенде, Европага вообще келгенде, биринчи жан келгенде мындай ойлойт экенсиздер да сиздерчи. Эми Европага келдим го, все-таки Европа кичине фигураны сактайын, көп питание кылбай эле коеюн, кыйналбайын деп биринчи рис жейт экенсиздер да, бул жака келгенде рис жеп, фрукты жеп, мындай жеңил тамактар жейт экенсиңер дагы. Бир жыл өткөндөн кийин тияктан келаткандарга чала калып эле эт ала келчи. Тил үйрөнүшкө дейт. Бирок биз кыргыздар тил үйрөнүшкөндө мектепте англис тилин үйрөнүп ушинтип токтобойт го. Жаңы эле сабак көрүп келатсаң, декретке чыгып кетет го. Мектеп бүткөнчө 5-6 окутат сен. Конечно, good morning teacher деген башка нерсе билбейсиң. Бирок мен эң таң калганым бул математикадан берген ичинде. Вообще оорубайт го. Постоянно келет го. Үй өртүнүп атса да келет го. Аягында Очень быстро. Давай. Какой ты ехали с дороги, сейчас выступать будете? Это же классно, это же замечательно. Это же работа. Сілер Қырғызстандан болса? Нет, узбечка. Зор. Анамыз деймін, да? Андижада болам. Андижан? Классно. Мен Европага биринчи жолу келишим, мык айткандай, паспортумду жоготтум Турцияда. Мен вообще тил билбейм. Анан паспортумду жоготуп, бул жашоо сүйлөтүп коет экен. Паспортун жоготуп барып туруп эле жанагы караган эжеге барып туруп. Мухтар Уулу Ыдырыстын паспортун көрбөдүң дей арымдарга деп салат. Түркчө сөйлөп салат. Көрсөңдөр берип коюңдар, алар ыраазычылык дей деп саласың. Жок, кыргыз электриктеринен биринчи келгенсиз турбайсызбы дейм. Жоқ, қырғыз электриктерде де бар. Жакшы, Жодорбекке кол чапып алат. Апасынын баласы. Ром-тур. Ты без меня начал, нет? No. Welcome guys, welcome to our home in Prague, Czech Republic. Come, I'll show you our flag. Fantastic flag, look at this yellow halotillnik, very good halotillnik. Here we eat and do cooking. Here we have, whoa, look at this. This is like She work girl, she work the pole, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it look at the way. This is our living room. Touch it, make it want taste it, how you like before, gon' face it, face it now, don't stop, get it, the way she shake it, make it wanna hit it, then she double joint it from the way she split it, got your head fucked up from the way she lit it, she's so much more than you used to. She just how to move to solution, she gon' do the right thing and touch the right spots and dance with your legs, you ready to pop. There is a living room, also living room. Wow, this home for Harry Potter. Everything is Harry Potter. Look, this is Harry Potter, this is Harry Potter. This is also Harry Potter. Come here. This is baby room. Baby room. You remember King Almas?
again, everything record. Out of the window, Fiscultura. And come, third floor. Oh, this is my floor. Yeah. I sleep here, I eat here. I hang out with chicks here. Wow. Look these paintings. These paintings. I did it. I did it in ISO. ISO I drawing. This. Okay, this is our flat. Come next time to Praga. Praga, very beautiful city, very kind people, very good laws about you know about something. Let the ride, break it down. You know I like when you hype and you throw it all around. Different style, different groove. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it poppin', shawty. We can switch positions. From the couch to the counters in my kitchen. Baby, you're so new age, you're like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? Даярданып атасың. Оюн кандай? Oyun ayta алмаймынчы. Жакшы болот деп ойлойм. Аябай жакшы болот деп ойлойм. Бүгүн баардыгы байкалат, текшерилет. Сен бүгүн эмнени көрдүң? Бүгүнбү? Көп нерсе көрдүм. Соборду көрдүм. Не деген собор? Не деген собор көрдүм? Көлский. Манасотого жетти. Кинода өткөн жокпу Красный дорожкада? Жок. Анда ким өткөрдү? Мен көрдүм Красный дорожкада. Көрдүм. Ооба. Эми не десем? Uzunlar ömür bolsun diye. Okay. Esinde bir mandana, kara vurdu tarına. Казачоку майлавалы барчу или кыздарга. Апа кендин босоножки си, мени келек кечкиси. Дискотека, клубда деписке, элек хем жиши. Work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. Климанын үйү ичи нур экен. Нурлуу экен. Мышыгы дагы Мышыгы бар экен. Сүйлөйт экен. Kill me, can only make us stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I Думали, я их фотою. Это же на видео снимал же. Ана самат не дейсиң тамак боюнча. Тамак абдан сонунуки. Жакты. Кыргызстанда эт жегендей болду. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness. Cause right now. Заң келгендер бар dedi, 2 ай болду дегенде. Менде де заң келгенде мындай. Бери иштеп жүрчүмүн да, бери мындай. Мен жаман көрүп калышпасын дебизде, бул депчи. Бери иштеп жүргөндө анан кийин. Бирок бир күндө эле кран келмеген музык алдында. Күндө 3 күнө крансың болду. Эртең туруп Неде кеш жатып калган, эртең тургум келбесе эле жазасың чекпеш. Шеф, ich komme nicht. Ich bin krank. Анда мен айтчу нерсем, кранк болбогула, жумушуңарды берип аткаргыла, баарыңарга чоң рахмат, бүтүп койгонуңар үчүн.
Misha, oturuyorlar. Misha'ya. Yazamazsın Misha. Söylenip oturup kaldılar ve benim Kırgız tilden gelin Misha'nı tındayı biraz odayı açtı. Bundan keyin Germaniyadagi Kırgızların Kırgız tilden gelin de Misha menen tekşirede. Eng mıhtı dengeli Misha dep koydu. Hangi sizde doğru mu? Ne de koyuşlar? Toyful değil. Şimdi hayat ortasın sen Misha tapşırgan öğretmenlik var mı? Yaxşı. Krank deydi, ne? Krank? Krank. Tipo, ağırıp kaldım ne? Şimşik yolu çıkardı. Bir dakika gelip de benimle, işte koyuştum, %10'larını koyuştum böyle. Kanti vaz işte bu akşata var. Has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to. Horvatlı Germaniyadan oturacağımız. Ol buradan motor üstünden omuzesi var okşaydı. Şunday tartayım bak. Gitme kadar. Katardım. Vallahi hiç kaybedasam. When you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. Germaniyaga kelgenime 2 yıl oldu. Bul jaka kelip otkanda kurska barıp nemisçe үйрөнүp otkanda hobbileringdi yana kinolaringdu айтты эле сурашчу эле. Бул жака келгенде эч кимге кызык эле жок экенин түшүнүп калдым. Сен эмнеге антип айтып үйрөтөшөт деп эле таң калып калдым. Анан немисчени анча үйрөнбөй эле база бергенмин да бул жакачы. Бул жактан келип тилимди өнүктүрөм деп эле ойлоп келе бергем. Тилим өнүктү, тил билим. Бирок түркчө, арабча, украинча үйрөнүп калдым да. Немисчени бираз эле үйрөнүп калдым. Познан'da жүрөбүз. Менин атым Шүгүр. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały. Я не знаю людей, которые смогли бы снять рекламу банка в другой стране. М-банк, я жду предложения вашего. Я в Польше. Зачем они делают солнечные часы в стране, где нет солнца? Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak kłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje. Jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica. Przed twoją chatą rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie rzeźnej. Dostlar var mı? Yok, başlar mı? Var mı? Özür
жок учурашпайбы, мен зок жакшыбы. Шуулдап жүрөсүңөрбү? Жетинде. Кече таласта эменен жана ковинди ойлоп тапкан байке таластан болгондо яман сүйүп жүрөм менчи. Эгерде ошол оштук болуп калса болду эле, оштуктар силер адам эмессиңер. Оштуктар ушундайсыңар. Керек болсо остановкага бирөө сетчке чыгып койсо да буну оштук кыл да. Оштук кыл. Анан байкашымча немелер митистер көп экен. Кыргыздар башка улутка тийгендер бар экен, башка улуттан жубай алгандар бар экен. Анан мен байкаганым балдар аябай сулуу болот экен. Айтып отко мындай эки башка улут бириксе аябай сулуу болот депчи. Мен буга кошулам, ишенем, анткени менин атам кыргыз, апам кыргыз дегендей. Эмне күлүп атасыңар? Сиздин деле апаңыз, атаңыз кыргыз. Сиздики деле жарымыңар кошондо. Азыр болсо балдарга гид болуп алган. Кадимкидей мурда келген мен сыйнай жүрөм го. Сумкамды сүрөп ушу астыга басып алам. Булар менин карабашым ушу билет бир нерсе. Былтыр деле эч нерсе көрбөй эле кеткен негизичи. Көчөдө кетип барат элем. Мен бул жолу менен баспай алам, мындай бассаң бияктан велосипед өтөт деп аласың. Достор, YouTube каналдан бизди көрүп аткандар. Биз азыр Мюнхен шаарына келдик. Мюнхен шаарына келгенден кийин эми Альянс Аренаны көрбөй кетсе болбой калат да. Ошон үчүн балдарды алып келдим, мен былтыр келгем. Жигиттер, түз тургула. Караңыз. Киребер, бул жакка киргиле. So crazy right now, most incredibly. It's your girl, me. It's your boy, Young. You ready? History in the making, part 2. So crazy right. Бул экөө уже 15 жылдан бери ойнойт. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. When I talk to my friends so quietly, who he think he is? Look at what you did to me. Fitted shoes don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. It's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand. Фантастиш. Немістен бирок канчалык жакшы билбесең деле мындай немис менен айтышып урушуп кеткенде тилиң жалпак эле болуп калат деп түшүнүп калдым менчи. Баягы бир видео бар го, бир кыргыз бала орус балага сайылып жана ты чё, он тебе а ты это я проблема дегенчи. Ошентип эле калат экенсиң, ала жоктон шу. Du machst, ich mach. Ich hab nicht делать. Кантип эле калат экенсиң, ала жоктон. Арс тур. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you page me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Мен Адана кебап ана жорпо деген күндөр өттү.
Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC. OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake phonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing though. I sling though, if anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a Greensboro wreck. Crazy, bring your whole set. Урматтуу туугандар, биз Миланда флешку потеряли, поэтому сразу Париж, извините. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure him out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been iller than chain smokers. How you think I got the name over? I've been realer, the game's over. Fall back young, ever since I made the change over the platinum, the game's been a rap one. Got me looking so crazy, my baby. I'm not myself lately. I'm foolish, I don't do this. I've been playing myself, baby. I don't care, 'cause your love's got the best of me, and baby you're making a fool of me. You got me sprung, and I don't care who sees, 'cause baby you got me, you got me, you got me so crazy, baby. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Got me hoping you please me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, your love's got me looking so crazy, your love. Got me looking so crazy right now. Your love's got me looking so crazy right now. Got me looking so crazy right now. Your touch got me looking so crazy right now. Или я не знаю, как открывать эти европейские ручки. Добрый жол калганда биз баштайлы. Ошо, бул жөн гана техничка чыгып силерге айтып коеюн дегем. Алдын ала суусундуктарды, бир нерселерди заказ берип алыңыздар. Анан тамак келгенден кийин, бир 5 мүнөттөн кийин биз стендапты баштайбыз. Кыргызстанда азыр мындай кыргыз аттарды койбой баштады. Кандай бир Марсель, Милана. Бул Милана Каражыгачта жашайт. Другое дело, Каражыгач Миланда жүрсө мындай, прикинь. Башка бирөөнүн баланы багып жүрөт, кайф. Просто мен өзүм кызыма мындай кыргызча угулган атын койгум келет да, типа Нурдөлөт, Нурдүбү, 2-3 үй менен. Чтобы русская клавиатура сошла с ума. Чтоб мен балдармен только аудиосообщение сүйлөйм. Пока что минус-то воздух. Сейчас. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Концертмен жүрөбүз, жолдо жүрөбүз да. Жакшы жагы мындай атайын машина унаалар токтой турчу жерлер бар экен, заправкалар бар экен, ушул жерге кирип уборныйга кирип алсаң болот экен, башыңды жууп алсаң душ бар экен дегенде. Анын уборныйына кирип байкап калдым да, что-то кирсең свет өзү күйөт го. Депчи. Еще приятный музыка ойнап турат го. Өзү. Анан эмеси да суусу да өзүм баспасаң деле өзү агып кетти. Чочуп кетти. Агып кетсе чочуйм го. А бизде билесиңер жолдогу уборныйлар кандай? Биринчи кирип баратканда сыртында жазылып турат, эшикти жаап кир деп. Жазуу бизде вообще грамотно жазып коюшат биздечи. Сууну агыз деп.
Бешигинен сий деп. Бизге кыргыздарга ушундай мындай. Мындай жарашпайт. Петка ачыш керек да. Сиз ошондой жакшы көрөсүз да? De la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Liam, hey Liam. İlak. Hey. У нас отличные новости, друзья. Biz hazır океанга. Wow. Give me water, please. Yes. Океанга баратабыз. Жалгыз океан. La mer, Это же заставка on va видео. danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux. Alors qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Кыргызстандагыдай эки киши казанды карап отурат. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Аны мен ойлоп атам, эгер мен мындай деп менен кетсем, атам лөлүгө деле макул болобу дейм. Кайра атайын уктап кечирим сурап. Baby, je fais le minimum pour toi. Surtout ne crois pas mes promesses. Depuis que j'ai plein d'avions d'armée pour toi. Maintenant mon baby m'harcèle. J'ai aucune seconde pour penser à nous. Je fais la Stevie Wonder comme si je voyais flou. J'ai plus la patience, allonge-toi, je pourrais te Je prends les devants pour ton body. On se fait des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Monter, descendre, t'es mal rien qu'on aide ça. Et puis pour le destin, on le fera. 2-3 coups de fil, j'ai un chargeur. Le bolide me s'enraye pas, je fly 0 étoile. Je rassure maman, j'ai même pas peur. Dans mes demandes chaque jour, j'ai 200 pétasses. Je prends pas tes billets pour la Côte d'Azur. T'es pas content de
Aman sen gel oğlum sana. Tamam. Bitti dostlar. Avrupa bitti. Biz Kırgızistan'a geldik. Ha siz böyle nasıl böyle? Ben çalışıyorum. Neyse, Erdaylı. Başla. Gel. Kanatım bolsun hazır men kalkıldap uçup gitsem deyim kaldaygan sarı tağında kargıgaç bolup gitsem deyim kaldaygan sarı tağında kargıgaç bolup gitsem deyim Бүгінгі негізі концертте тамашалар дағы көп болчу. Мұш тамашалар болчу. Просто азаттық отырады да, мен азаттық ше. Ошол кичинекей кагазга уруп айттык да. Эч азаттық кеткенден өзүнчө келсеңиздер мен Дапулатка 20 евро. Sezimdi bilep